گودار و شوپینر مهجادا کمپیوتر لسر بوهانین کو پیدی پککی جوان شورشگر روجاوای کردستانی دیدن ترکیه جبو انجام دانا ایری شکل سر روجاوای کردستانی وکو چاوا بریان ایریشا ترکیه لسر عفرین سری کانی و گریس بیکری دا کمپیوتر سر وی باباته به اخفن نهام مفنداریا ماموستا شلال گدو سرکرده لانجمن اجتماعی کردی لسوریه هر وها سکرتری پارتیا چپا دموکراتا کرد لسوریه کریا ماموستا شلال تو بخیر هاتی رباز نیوز هفدمی روشا زحمت یا هستیار یا کو روجاوای کردستان تیره در باز با نها روجاوای کردستان خوپیشاندان جالیه پیده و دین انجام دان جوان شورشگر پیدا دبن یا جی پیده یا جی پککی و کو هرکس دزانه دوا خوپیشاندان دا وینین مزن ین ریبری پککی عبدالله اوجلان هروا آلاین پککی لقامش لو باجارن دین تین هلدان دنریا تدا آرمانج وابستا پککی جوان شورشگر چیه دما آلاین پککی وینین ریبری وی عبدالله اوجلان الباجارن کردی هلدن مخابن يعني وقت جو أم دبينين ملت كرد تفز دبينين جو كولان وجو ربان قامشلو بويجه فان خبيشاندان نديجي خد اف خبيشاندان جرك لكولان وجو ربان كردستان باكر شي بوانا جرك الميدان شي بوال آمد الاسطنبولي لأنقرة لهمو شارين تركيا شي واجبو قداما سرخبونا ملت كرد كردستان باكر جورترين بشي كردستاني جورترين برشي كردستاني مخابن بككي بيشتي شو الشيخ قتمني ويجي ديش صالي بيشتي جو فشل بشي هنا هر هدف هاوي او دياري قد خازل بشي ديني كردستاني مسألة بيتر مسألة كردا وقضية كردي ما في قال كرد بلو هف بكيو بتايبتي لو كردستان سوريا يعني وقت جو خبيشاندان لو كولان وغورابان شارع قامشلو رود دنگ جورترين شارع كرد الروج هواي كردستاني جاري كده تبيرا هر كسي كبلانا وان جدو وان خبيشاندانا جزراء عابدن دستي تركا جارك دي تشتي قول عفرين والسريكاني والجريس بيرودال قامشلوجي والشارو جندي كرداي قوماني لكردستان سوريا جارك دي دوباره ببن افتش دو جارك دي رو بدن دي باوريا مدي رأيا قشتي هر چار پرچه كردستاني وهر لدرفي كردستاني الهمو ولاتين جهاني دي جيفان خو پیشانداناي وهوالو هوگرين پیديجي وباشي فكره او جيزاننگ اف خو پیشاندان گپیزگیری پککی وگيريلا دكن وينين اوجلان بلندكن ناكف خدمتا قطيع كردي كردستان سوريا لروج اواي كردستاني واذنبو اجنداتي قلي كردي لكردستان سوريا اف مسألة دكف خدمتا دجمنين كرد دكف دب لاوازي جلكي مزن بو پاشکتنا قضية كردي براستي اگر بردمان شوكي وافكار وباري ومزيان كلكي مزن بجين روي اواي كردستاني وممارسات ادلي خويا يجي جهيفي دوانا دي تنية جارك دي ليفقرك ايش ممارسات يخر يعني سياسات يخر تشيكن واز لفات تشتابينن خدمتك حقيقي كاربن قضية كردي لسوريا ممكن اوجي وكو هزندني كردي وكو انجمنا اجتماعي كردي مخابن هر اثبات روج بروج بشكل حقيقية بشي سركيش بككي ونكاري ايديولوجيا بككي والسياسة بككي خدرخيني يا اخو هنيك يجي ازاد ماموستا شلال يعني هر کس بیراوی بریاکو سریکانی گریس بی عفرین ورنا يعني ورنا کنترل کرنج آدی ترکی گروپین چکدار و بریاوی بدامه که دیسان همان خوپیشاندان لسر لدفرین سینوری دهاتن انجامدان ونین ریبری پککی عبدالله اوجلان آلاین پککی دهاتن هلدان ترکی جیب اشکارو بزلال برایا گشتیا ناف دولتی دگوت کو از بحانه مجی يعني شر تروريا اسقبوا ناكم رخصنا كتروري لسر سينوري مهبه بفي بوهانه ايديش روجافاي كردستان كر عفرين جريس بي سريكانيه كنترول كرن وهر كاس زانا جويد مي حتى وكان ها تشتي سري ملتي كرد دوان دفراندا نها يعني تشي برجوانديا بي دي وان خو پیشاندانا ده قالوا تخوازي بيجي اسباكا كما شو تخوازي بيجي
برجەوەندیە پەیەدێ هەر وەک دەبێ تەنفیزە ئەجەنداتی پەکێکیە هەر تشتێک بۆ پەکێکێژێ دخوازێ پەیەدێ دەکێ و پەکێکێژی ئەجەنداتێوێژ بۆ کوردستانە سووریە هەرتنە یعنی دیارە و ئەشکەرەیژی بۆ پەکێکێ هەدەف هاوێ هەر ئەوێ کوردستانە سووریە ببە مەیدانە شەر دنابەراوێ و تورکیادێ و ئەم تەفدی زانێژی وەختی بۆ شۆرەشە سووریا دەست پێ کردی حەیانها تەقین و شەر لە تورکیا و لە کوردستانە باکوور هەر نەمایە مەدانە شەڕێوان لەگەڵ ترکا یان باشووری کوردستانی و یاڕۆی هەوای کوردستانیە و ئەف مەسەلە بەهۆریان مدیجی گەلێکی بکەیفا تورکیایە تورکیاژی هەر ناخوازگۆ تەقۆڕق و شەر و کوشتن لەسەر خاکاوی هەبێ لە سەرانسەری تورکیا بۆ وێ ئەف دیارە هەدەفێکی مشتەرەکێ دنابەرە تورکیا و دنابەرە پەکێکێ شەڕێ خۆ بگوهێزن دەرەوی حدود بگوهێزن بەشێندنی کوردستانی و ji serê çend sala li heyanê hade her şer êwan yan li ji berê wî jî yanî şer êwaniya li başûrê Kurdistanê û ji wextê got Kurdistana Sûriya jî rejîma Sûriya yanî iradestî wan kiriye her şer êwan li meydana şer bûne şar û gundê Kurda li Kurdistana Sûriyê bercewendiyê PYD evin bercewendiyê PYD çawa garibe ecendatê PKK cêbecî bike tiştê got PKK jê dixwaze PYD ne wekû hizba Kurdî Sûrî ya wekû îtarekî Kurdî Sûrî raman dike û difikir û plan dike çawa mafê Kurda wergire PYD hedefa wê stratejî a yekemîn çawa garibe xizmeta partiya xwe gewre bike çawa garibe îdeolojiya Partiya Karkerê Kurdistanê bikarbîne û li ser xwe tetbîq bike û pabendî hemû siyasat û teعلیماتê jê rişbendî lê tên her bercewendiyê PYD evin ti bercewendî tune ciwanên şoreşger şebîbete sewra xwe pêşandana li kolanê Qamişlo bikin hew tehrîd ji bo Tirkiya derbasî şar û gundê Kurda bibe û tiştê got Efrîn Rûda wekî me berîn ha got carek di dûbare bibe. باش مامۆستا divê vîdya gonha li ser ekranên Rêbaz News diyar dibe beriya çand rojan ku Aldar Xelîl gotarek pêşkêş kirbû tê de gefê li Herêma Kurdistanê dixwe herwiha li Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dixwe dibêje em ê êrîşî wekin tê vê gotara Aldar Xelîl di çawa bînî Aldar Xelîl wekû xiyedîkî PKK yanî nerînî wî wek nerînê Cemîl Bayıkın wekî Kalkanin wekî hevalanî dînî yanî Partiya Karkerê Kurdistanê Aldar Xelîl rast an hakatê naskirin yekê ji endamê serokatiya PYD'yê lê PYD jî berîn hawek me bas kir ew jî cizekî yanî beşekî herî reîsiyê ji PKK û xîtaba teva yanî a Aldar û a hemû serkirdên PYD û serkirdên PKK her aynê xîtabê û aynê helwestê bo wilo ême ez bi xwe wekû çavdêrekî wekû hevalekî wekû ewekî ez wek dibê min xerîb nedî ew xîtab ji Aldar Xelîl ya ji xêrî Aldar Xelîl wextê got serkirdê wan diaxivin ji ber ev siyaseta PKK em birêzanin û îdeolojiya PKK ne em tenêzanin ne hew çavdêr tenêzanin hemû milletê Kurd li her çarparçeyê Kurdistanê û li derevî Kurdistanê zanin bê xîtaba PKK çi ye PKK her ji roja got sîlah hilgirtiye birakujiyê li gel Kurdê başûr dike û birakujiyê li gel Kurdê beşê dijî dike yanî bi dehê cara zêdî carekê em nizanim çend cara zêdî carekê şerê birakujiyê PKK kiriye gerîlayê PKK li gel Partî Demokratîk Kurdistan û li gel Yekîtiyên Niştimanî Kurdistan jî li serdema merhûm Berêz Mam Celal yanî rehma Xwedê lê bi zêdî carekê pêşmergê Yekîtî ê Partî PKK şerê birakujiyê li gel wan iftial kiriye û bi deha pêşmerge jî şehîd bûne ji her du partiya hikûmeta Herêma Kurdistanê bo wilo ev tevheriya ginhaka serkirdên PYD dikin ne tiştekî xerîb ji ber ew jî bi navê PKK daxivin مامۆستا شەلال ev gefa Aldar Xelîl li dijî başûrê Kurdistanê yanî wekû gelek çavdêr jî dibêjin dê tê wî wateyê ku PYD nexwedan biryarê Rojavayê Kurdistanê belkû berûva ji wê yekê xwediyê biryarê Rojavayê Kurdistanê ku birêve dibe rêveberiya PYD birêve dibe PKK yanî xwedanê biryarê PKK neku PYD divê yekê çavat nexîne rast xwedanê biryarê PKK'yê û eşkereyekî PKK'yê ew êgo her tiştî ciwar dibêje û her tiştî plan dike û ew siyasat û teweccuhatê PKK'yê cêbecî dikin û ew ne ji dûr ne nêzik tiştekî ji bo gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê nakin ji bo qediya Kurdî li Kurdistana Sûriyê her nekirin û her nakin jî hemû tiştê wan di xizmeta PKK de ye
وهمو تێکلیە وان ناودەولەتی چوون و هاتنێوە و کارێ وای لەشگەریژی هەر ji bo PKK'yê û milletê me jî tevî perwerder dikin, yanî perwerder dikin ji wextê ku bûne da saladar ta êsta berê wa didin Erdogan û berê wa didin Tirkiye weke enû dijminê Kurdê Sûriya ne rejêma Beşar el-Esedê weke enû Kurd li Sûriya rabûn şoreşê ne ji bo guvê rejêma xwînxwar li Sûriyê biroxînin li gel xelkê dînî Sûriyê dawa mafê xwe dikin. Bi rastî qediya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê anha berê wê dane ciyekî zor zor xelat. Ev jî tî barekî giran bêtir dixil li ser milê tevgera Kurdî Sûrî ku em karibin milletê xwe hin û hinû hişî bînin serê wî ku mesela me qediya me nelba Tirkiyeyê, nelba Erdoganê, nelba Partiya Tenmî û Edaleyê bêtir qediya me berê me li Şamiyê em cizekin beşekin ji Sûriyê ne beşekin ji Tirkiyeyê. Lê PYD hemû tiştê xelat li nav xelkê bela dikin û propagandakî gelekî bi qewet jî boî dikin û wekû em tevî zanin împaratoriya wayê rageyandinî a alamî gelekî xurt mixabin beşin zor dikarbêjî ji milletê me jî qanî bûne bi va îdeolojiya wa bi va siyasetê wa çewtîne rast. Mamosta Şelal ez dixwazim vê pirsê vê hevdîtinê bi dawî bênim. Rapersîneka Rêbaz News hebû derbarê va bin pêkirinên ku dermafê gelê Kurd de dermafê kadir û endamên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Rojavaya Kurdistanê têne kirin. Rapersîn bêje gelo mezlûm Kobanê garantorê PNK danûstandinê Kurdî de dikare sînorekî ji bin pêkirinên PYD yên li dijî Encumena Niştimaniya Kurdî re deyne ya na. Yanî divê rapersînê de heştê ji sedî gotiye nexêr, 20 sedî gotiye dikare. Nerîna te li ser vê çi? Çawa bînî vê rapersîn? Diyarê heyaniha berêj mezlûm nikarî tiştekî wa bike û diyarê heyaniha jî yanî ew sozê godabûn ew gerantor û ew damîne heyaniha daman ji tiştek gêr nekiriye. Piştî sozê wîna bi deha bin pêkirin çêbûn. Kawadirên me, xelkên me, endamê me bin işkenceyê de şehîd bûn. Xelk bi deha hatin girtin. Piştî wê baregê me gelek carek hate sûtandin. Carek di milletê me sîvîl hatin ketin hepsa û carek di askeriyan çar xelkê xîtab kirin gencê xelkê keçê xelkê. Bo vê yekê diyarek heyaniha ka yanî berêj mezlûm li gotinê xwe xwedî derneketî yan nikare tiştekî wekî heyaniha. Mamosta Şelal beriya çend rojan jî mamosta Slêman Oso di serûpala xwe Facebookê jî danî. Yani dema ku garantorê PNG mezlûm Kobanê nikarî rêgiriyê li van kiryarên PYD li dijî Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û endam û kadirên bigire. Li gor wesîqekê di navbera her du aliya de hatiye îmzekirin pêwîst e PNG derkevê ji raya giştî re bêje ku min ev wesîqa bin pêkiriye. Ji ber çêveyekê eşkera nake û ihtiraf nake danpêdanê nake ku ew ê bin pêkiriye ev rêketin. Ez dengê xwe tevdengê berêz Slêman Oso dikim Sekreterê Hizba Yekîtî Kurdistanê Sûriya û endamê serokatiya Enekesê û dibêjî em tev di wek berêz Slêman bêjin lê ew xuyayê cüret li bawan tineyê ev cemaetê dî got derkevin bi eşkere tiştekî wa bêjin ku bê em nikarin bikin. Divê em ji bîr nekin yanî got berêz mezlûm ew jî beşekî ji wê menzûmê yanî mezlûm ne ji cîkî dînî muxtelif hatî ji cîkî dînî muxalefat hatî tev li wan bûye yanî mezlûm her kadireke divê partiyê gewre bûye divê partiyê mezlûm bûye û sozê got yanî jî yanî heyaniha ka qadir heyaniha garantor tiştek wekûna nebûye mixabin em bi hêvî nikijin hatê sozê derkeve wê baş bû lê diyarê nikarî xwedî sozê diyarê jî ji bo ew nikare bibe xwedî li sozê xwe û va bin pêkirinê wan diyargê diyaloga Kurdî jî anheka wekû ez jî bînim di xetera gelekî mezin. Gelek spas Mamosta Şelal Gedo serkirda li Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye her wiha sekreterê Partiya Çapa Demokrata Kurd li Sûriye. Gelek spas got mêvanê Rêbaz News bûyî.